nih outfitnya paling bagus tuh. Aduh, Bang. AKBP. Saya bebas itu ceburin nih. Mari. Salam-salam buat Japar. I was so far from you, yet to me you were always so close. I walked lost in the dark. Close my eyes to all the signs you put in my way. Aku emang sebenarnya sebelumnya udah nge-apply ke situ 10 tapi belum rezeki ya. Terus aku coba lagi di situ 11 ternyata rezeki aku di 14 ini. Berarti sudah banyak I ya thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about Bisi haus katanya. all the things you have given to me. I never thanked you once. Bager bisa I Mang was Ajis too gak? proud to see the truth and Mantap. prostrate to you Kebaikan. until I took the first step, and that's when you Tetap bisa. opened the Kenapa lu doors hatur for nuhun me. pisannya? Now, Allah, I realize what Tadi I was apa? missing Tadi by ya, being biasa. far from you. Iya, sip. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Oh, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years. I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Ini Did you raja. give me hope? Oh Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years. I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing me home. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah.
Sampai menunggu waktu berbuka puasa, mungkin di sini yang sudah berburu makanan di depan chef kita sore hari ini. Oke, untuk Chef Diva, 5 menit boleh ya Chef Diva? Boleh, siap. Chef Diva, sore hari ini ada menu apa ya yang spesial untuk buka puasa ya? Oh, akan ide makan mulai bekerja. Lebaran gayanya sudah beda, kampung pakaiannya serba indah. Naik mobil, naik motor, bisa atau kereta. Naik kapal, pesawat, jika jauh jaraknya. Asal jalan kaki, pakai sepatu terompet. Satu voucher tersisa untuk hari yang terbesar, yaitu satu voucher hari yang biasa dan dua dari yang sudah dapat dan ada 3 voucher yang lainnya ya. Ketiga dapat kesempatan foto langsung sama Chef Diva dan Chef Diva buat tadi yang sudah mendapatkan voucher hadiahnya nanti bisa langsung foto bareng sama Chef kita. Nah, tentu di sini kita akan ada pemilihan random buat pemenang kita yang berkesempatan mendapatkan hadiah voucher untuk meninggalkan. Mungkin bisa langsung kita coba voucher sama mungkin yang voucher mungkin dari kajian kita mungkin untuk yang boleh kita tes dulu ya. Banyak air putih, dulu gampang emosi, sekarang Oke. Ada ya? Oh, tidak boleh ya. Tidak boleh. Pak, boleh. Dengan Oke, boleh. Pak, dibaca semua itu ya, nomornya. Mata satu dia, mata satu dia, tiga. Oh iya. Sekarang berlebaran gayanya sudah beda. Rakyat pulang kampung pakaiannya serba indah. Naik mobil, naik motor, bis atau kereta. Naik kapal atau pesawat jika jauh jaraknya.